Tinanggap yang galal iba't king Revenue District Office 21A, North Pampanga, ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ing Mekeni Food Corporation, pauli na ning karelang compliance, kareng government rules and regulations, ang popaking epesyenteng pamamayad buwis. Personal ng tingga Prudencio Prudes Garcia, presidente na ng Mekeni Food Corporation ing Galal, antimong top 2 taxpayer for the year 2023 under non-individual taxpayer category. Banuang 1986, inyang umpisan dering miyasawa at dati mo namang public school teachers ay Felix Sampong Meding Garcia ing Mekeni, antimong backyard business king Balen ning Porac. Mekeni king Kapampangan o come here king salitang Ingles, yapin ning buri ng sabyan ning lagyunan ning karelang processed meat business. Ginamit de ing perang ikwara king karelang retirement banga umpisan ing pamagawang processed meat products kalupan na ning tosino. Manibat kanita, may nagumpeampong meragulya ing karelang negosyo. Mera ka na rin karelang empleyado, may dagdagan na rin karelang produkto, at may kapamuklat na lang distributor branches sa pang retail establishments worldwide. Inya naman tuturing yung Mekeni antimong metong kareng pekasikata food manufacturing company keti Pilipinas. Nasara ka ng pasiknangan at ipromote ng produktong pagmaragol daring Kapampangan, kilugman o kilwal ning bangsa. Samantala, agpang king BIR magsilbiyang halimbawa ining tax compliance sa pepakit na ning Mekeni. Nasara ka ng pagyapusan de iti, ring mialiwang negosyo ang pong kumpanya king mabilog a bangsa. Meron pati po yung top taxpayers awarding king Marky Mo Ciudad Angeles inyang Martes, March 19.